Ngasi Fonghiba Tuan Manipuri Sifong Amasum Tokiba Taudoa Toksing Maroi E Pausing Kongo Saraga Manipur Top Channel gi Maiki Digi Mam Tamsagi Ahanbada Kohima the business top Manipur gi Mau Maram Amasum Paumai Furuki Muising the warning Taroklabra Yumlo Nariba Manipur Amasum Nagaland gi Ngamke Animak Tuna Ladiba Zuko Beli gi Matang Matam Kragi Mamang Nagalin gi Angami Furup Singi Loop Southern Angami People's Organization Sapona Manipur Langana State Sigi Ngamke gi Manung Saliba Casual Sad India Reserve Battalions IRB personnel sing deploy to Bugaloina Matautaba permanent structure sing Sagat Kibagi Mayokta Matam Kaktaba Ban Power Nagaland Manung Manipur Sokna Satakraba Matung Nagaland gi capital town Riba Kohima business establishment sing Hangdok to Lalon Itik Torok Liba Manipur gi Mau Maramamasum Pamoi Fruki Mui sing Mapamadu Hadok to na Satkinanava Sapogi Pakedigi Sin High on a warning Pirakpalai Hari. Wapamasi Saikiagi Mamangdagi NS2 Impal Dimapur Lambida Service Torokliba Manipurgi Transporter Association Amagi Masjid Pelusing Amana Pauki Sita Fongdorapane Mana Fongdorapigi Matung in the Midkranigi Mamangda Sapo Yueba Functionary Singi Awang Bataki Mipamama Nagalangi Mapamama the Pantokre Mipamaduna Loki but warep ki matung in a Zuko Billy Amasum Masigi Akwe with the lady Mapam Singi Matang the Manipulang Amasum Mari stakeholders Punamaka Hamina Tung Koi Waration Amapur Nabo no Habigi Matanga Hayeng Sapogi Mihut Singna Nagaland Langaki Lusing Masinga Unagadori Heidi Sairaksida Kohima town Gituan Tungan Mapam Karda business establishment sing Hangdoktuna Lalon Itiki Tabak Torokiba Manipurgi Mau Maram Amasum Paumai Fruki Muisingda Makal Kiagi Ating Masing Tamzinba Horokiba Galoina Mapamadu Tadoktuna Saranimbi Wapam Sing warning when a Pirak Hore Haiti Tolak Liba Tadok Sing Sigi reports Nagaland Gi Transporter Association Amagi Masak Naipa Muemana Pauxi Sida Wapam Simak Fongdorakliba Manipurgi Transporter Association Siki Machinjak Pamuyashina Fongdorakibin Hai Mana Makatana Hai Kohima the business establishment sing Hangdoktuna Directly Manipurgi Furukaragi Muyasingadu Ayamana Saikaragi Mamanga Manipura NSCNs IMG Lusingba TS Muiba Sanglakani Haiduna Taukiba Taurangi Mayuk to Manipulanga Lakotkiba Akan Batingbagi Tabak Sikaduna Barapoidra Manipurgi Tuan Mapamna Leramba Masa Masagi Plot sing Yonthoklamla Nagaland Satuna Mapamadugi capital town Odiba Kohima Lalon Itiki Tabak Torkiba Muising Acton Harry Adumanama Haujuk Power the Kohima Tuan Mapam the Lerakibani have a Manipurgi Mau Maramamasum Paumai Pruki Muising Mapamadu Tadoktuna Laknava Yaudri Loinana Makoida Tuaning the Tadok sing to a Lapiki Pausulatri Adumanama Sapona Angami sing Tuan Lupsing Odiba Sayon Singba Yauna Zuko Beligi Casual Sa area the Makoina Sagasahiba Guest House Manipurgi Makedi Shidokibane Maramadana Mapamado Angami Singi customary logi Matung in a Makoi away from to E Hyduna claim Toraki Matakta Shidokrava Guest House Adu Amukana Sakatkani Hyduna Numikrani Mamang Sanchila Palaki Adu Makoibo Sanapati District Police Officer Signal Lusingbo Personnel Singa Mapamaduda CRPC section Samgan Fugumarigi Makara Ating Batamliba Mapamni Haiduna Zangan Kidabigi Tautok Sulakibene Machina Maramoduna Sapo Amasum Makoina claim Tauriba Zuko Biligi Saruk Sing Adugi Matanga Aroiba Sangtainabama State Anigi Martalenga Kitak Puratragadi Angami Singi Mangzil Taba Loop Anishina Henakan Makung Sanchilapu Yabi Topadi Lady Hena Pausna Palakli Atopa Pawamanam High Court election petitions in file Taungar Paleptri, Minister Bisurjan Amasum MLA Razian Matakta, Seram Nekerama de P. Sumatina, election petition file Torakle, election petition Animangasi Justice Anthem Bimolamasum, Justice Muraninder Gibbons na Kanagadori. Handakta Tanka Anitona Pangtoki Taragani to Shuba Manipur Legislative Assembly Mikal result Mamang Tagi Tarada Lautokraba Matunda, Mikal is the Maipalaki Bapun by MLA Humfugi Manunda House of Power. High Court of Manipur Makoi written candidate MLA ni Haiduna Lautoki result Selens Torok file Torok Poleptri Ahan Bada Taragamanga Wankai Assembly Constituency gi ZDU gi MLA Thangzum Arun Kumar gi Matakta Maka Lamba Taunaki BJP gi Mere Okram Henarina election petition number 1 of 2022 file Torok Matung Ani Shubada Kungatare Moirang Assembly Constituency gi
NPP की MLA थोंगाम संति की मथक BJP की मैरेम पृथ्वीराज ने इलेक्शन पिटिशन नंबर 2 of 2022 फाइल तौरपग इरोइना अहुम सुरकपदा मंगा थोंजू असेंबली constituency की करक्तुना मिनिस्टर ओइरबा BJP की MLA थोंगाम बिशोरजी की मथक कांग्रेस मिरेप ओइकिबा शेरम नेकेन अमसुम तरागतरेट लमसांग असेंबली constituency की BJP की MLA ओइना करखिबा सुरखबम राजेन की मथक्तना मिखल अदुदमा कलंबा तोनो की NPP की मिरे पुक्रमम सुमति ने इलेक्शन पिटिशन सिंगसु फाइल तोरखले तरागनिते शुभ मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की MLA मरी की मथक तोरखलिबे इलेक्शन पिटिशन सिंग असिगी मनुंगदगी इलेक्शन पिटिशन नंबर 1 अमसुम 2 दी हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर लखतुना खनखिबग लोइनना पिटिशन सिंग असिगी रेस्पोंडेंट सिंग अकनब मतम पीदुना पखोम पिरकनबगी नोटिस सिंग इशू तोखरे अदुबा अहुम सुबा अमसुम मरी सुबा इलेक्शन पिटिशन सिंग ओइरिबा मंगा थोंजू एसिदगी करक्तुना मिनिस्टर ओइरबा थोंगा बिशोरजे चै निफुग तरुक अपोपा तेज कुमार थोंजू पार्ट 2 निगोम थोंग याउना अतोपा रेस्पोंडेंट अनिगी मथक्ता फाइल तोरकपा इलेक्शन पिटिशन अदुदि हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर इलेक्शन पिटिशन नंबर 4 of 2022 ओइना लखतखिबग लोइनना हायंग कोर्ट असिगी जस्टिस अहंथेम बिमोलगी बेंच द खननबगी दमक बेंच असिगी कोस्ट लिस्ट का आइटम नंबर 3 द लिस्ट तोखरे मिनिस्टर ओइरबा थोंगाम बिशोरजन मसुम अतोपा रेस्पोंडेंट्स अनिगी मथक्ता फाइल तोरकलिबा इलेक्शन पिटिशन असिगी पिटिशनर ओइरिबा शेरम नेकेन जैनिफुगुत्रे अपोप लेखिद्रबा एस मंगी सिंगजमै वांग खेत्री लेखाइदगिनी पिटिशन असिगी अतोपा रेस्पोंडेंट्स सिंग अदुना पांगथोक्रिबा मिखल अदुदा मेरेप ओइखिबा संगलाकपम प्रेसियो जिसे कुंथ्रागतरे अपोप एस देवबर्ता कॉमन जोन 2 अमसुम पांगथोक्रिबा इलेक्शन अदुगी रिटर्निंग ऑफिसर आर ओइखिबा खेत्रिगाव CD ब्लॉक की ऑफिशियल मने पिटिशन असिदा पिटिशनर वकलकलिबना मिखल अदुगी रिजल्ट माय पाकले हाइना लखथोकिबा थोंगाम बिशोरजिन मेरेप ओइनबगी दमा पिसिनखिबा माकी नॉमिनेशन पेपर ग लोइनबा एफिडेविट की सरुकता अचुंबा एफिडेविट पिसिलकप ngamkhide amasum माकना माकी अचुंबा मपुंग फाबे एड्रेस फुल एड्रेस हापखिदबग लोइनना नॉमिनेशन पेपर ग लोइनरखिबा एफिडेविट फॉर्म नंबर 13 की कलम नंबर 5 दा माकी मथक्ता पंदुना लेबा क्रिमिनल्स FIR केस लोसिंदुना थमलगा मेंसिलखिदे हाइबिसिनी मरमसिन माकी पिटिशन असि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 गी सेक्शन 80 80A 81 अमसुम 84 अमदी सेक्शन 100 क्लोज 1 क्लोज B क्लोज 1 क्लोज 4 अमसुम सेक्शन 101 गी मखादा चैलेंज तोरपन हाइरी लोइना नॉमिनेशन पेपर ग लोइना बा एफिडेविट सिंगदा ओइखरिबा फिबम सिंग सिना मरम ओइरदुना माकपु मंगा थोंजू एसी की रिटर्न कैंडिडेट नि हाइदुना RO ना लखथोकिबा मिखल ग रिजल्ट अदु सनहनबिगनो हाइबिसिनी महाकी महुत्ता पिटिशनर ओइरिबा कांग्रेस की सेरमने केनबु ACC की रिटर्न कैंडिडेट नि हाइदुना लखथोकपियो अदुगा मिखल अदुदा बोट मसिंग ख्वाइदगी यामना फंगबा अहुम सुबा मिरे बोइखिबा संगलाप प्रेसियोजितपुदी ममांग थक्ता तौनखिदबना महापुदी ACC की रिटर्न कैंडिडेट नि हाइना लखथोकपिगनो अमसुम मिनिस्टर ओइरबा थोंगाम बिशोरजी की मथक्ता रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 की सेक्शन 125A अमसुम 127 की मखादा लोकटफम तोप क्रिमिनल प्रोसीडिंग सिंग लोकटपियो हाबिसिनी हायंग हाई कोर्ट इलेक्शन पिटिशन असि खननबगिदमा कोस्ट लिस्ट हापलिबसिगी मतुंगिन करिगुम लोखतुना खनरगलबदी पिटिशनर की मैकेद सीनियर काउंसिल नमैरापम जोतेंद्रो न लेबलगा माकपो काउंसिल मुर्ताजा अहमद अमसुम ए जनिकना ना एसेस तौगदोरी लोइनना केस असिगी मखा ताब वयल अमसु मराइब खयेंग खंगलब यारी अमरोम न तरागतरे लमसांग एस द NPP की मेरे ओइखिबी पुखरमबम सुमतिना ACC दगी BJP की रिटर्न कैंडिडेट ओइरे हाइतन लखथोख्रबा MLA सुरखैबम राजेन की मथक्ता फाइल तोरखिबे इलेक्शन पिटिशन अदुसु हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर इलेक्शन पिटिशन नंबर 3 of 2022 ओइना लखथख्रे लोइनना हायंग पिटिशन असिसु जस्टिस MB मुरानीधर की बेंच न खननबा लखथखिबा बेंच असिगी कोस्ट लिस्ट के आइटम नंबर 5 मोशन द लिस्ट ओक्रे इलेक्शन पिटिशन से फाइल तोरखिबा पिटिशनर पी सुमति लेखिद्रबा मिनिस्टर ओइरंबा वांखैमी ब्रजबिदुगी लुइनबिनी माक लमसांग एसिगी लमदेक मेले काइदिगिनी माकी इलेक्शन पिटिशन असिगी अपुनबा रेस्पोंडेंट मरिनी मसिगी मनुंग द रेस्पोंडेंट नंबर 1 BJP MLA ओइरबा सुरखबम रजेनी इलेक्शन पिटिशन असि कोस्ट लिस्ट तौबगी मतुंगिना करिगुम हायंग बेंच असिना लखतुना खनरगलगदि पिटिशनर की मैकेद सीनियर काउंसिल हाइस एस पाउनमना सबमिशन तौगदोरी मरमसिना केस असिगी मराइबक्सु हायंग हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर लेबलबा यारि हैना पाउसिना सुपलकली अतोपा पावमना
ꯂꯣꯛ ꯑꯌꯨꯛꯇꯗ ꯐꯥꯏꯜ ꯇꯧꯕ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯄꯤꯇꯤꯁꯟꯗ ꯁꯥꯁꯤꯟꯅꯕ ꯈꯨꯌꯦꯛ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯎꯔꯕ꯭ꯔꯥ? ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯣꯛ ꯑꯌꯨꯛꯇꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯐꯥꯏꯜ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯄꯤꯇꯤꯁꯅꯔ ꯃꯔꯤ ꯉꯁꯤ ꯈꯟꯅꯒꯗꯧꯔꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯣꯛ ꯑꯌꯨꯛꯇꯗ ꯐꯥꯏꯜ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯏꯪ 2020ꯗ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯀꯦꯁ ꯅꯝꯕꯔ 2/2020 ꯂꯧꯈꯠꯂꯒ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤ 8 ꯏꯪ 2022ꯗ ꯀꯦꯁ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯌꯦꯜꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯖꯖꯃꯦꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯣꯛ ꯑꯌꯨꯛꯇꯅ ꯀꯦꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯈꯠꯈꯤꯕ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯅꯦꯟꯠꯀꯤ ꯈꯨꯌꯦꯛ ꯁꯦꯝꯖꯤꯟ ꯁꯥꯖꯤꯟꯕ ꯁꯥꯁꯤꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯣꯛ ꯑꯌꯨꯛꯇ ꯃꯛꯇꯗ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯀꯦꯁ ꯅꯝꯕꯔ 2/2020 ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ CRPCꯒꯤ ꯁꯦꯛꯁꯟ 340 ꯀ꯭ꯂꯣꯖ 1ꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯐꯥꯏꯜ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯃꯤꯁꯦꯂꯤꯅꯤꯌꯁ ꯀꯦꯁ ꯅꯝꯕꯔ 11/2021 ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯄꯟꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ CRPCꯒꯤ ꯁꯦꯛꯁꯟ 340 ꯀ꯭ꯂꯣꯖ 1ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯃꯤꯁꯦꯂꯤꯅꯤꯌꯁ ꯀꯦꯁ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯄ꯭ꯔꯤꯂꯤꯃꯤꯅꯔꯤ ꯏꯟꯀ꯭ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯆꯠꯊꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯀꯠ ꯍꯥꯏꯀꯣꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯇꯧꯔꯛꯂꯦ꯫ ꯋꯥꯀꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯏꯔꯣꯏꯗꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯣꯛ ꯑꯌꯨꯛꯇꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯀꯦꯁ ꯅꯝꯕꯔ 2/2020ꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤ 8 ꯏꯪ 2022ꯗ ꯄꯤꯈꯤꯕ ꯖꯖꯃꯦꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯔꯤꯠ ꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨ ꯍꯥꯏꯀꯣꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯐꯥꯏꯜ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯣꯛ ꯑꯌꯨꯛꯇꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯐꯥꯏꯜ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯔꯤꯠ ꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯄꯨꯟꯅ 4 ꯁꯨꯔꯦ꯫ ꯄꯤꯇꯤꯁꯟꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯄꯤꯇꯤꯁꯅꯔ ꯊꯣꯛꯁꯣꯝ ꯀꯥꯃꯤꯅꯤ ꯃꯣꯍꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯅꯣꯍꯔꯃꯌꯨꯝ ꯕꯨꯙꯆꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯐꯥꯏꯜ ꯇꯧꯔꯛꯄ WPC ꯅꯝꯕꯔ 161/2022, ꯊꯣꯛꯁꯣꯝ ꯕꯤꯃꯣꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯤꯇꯤꯁꯅꯔ ꯑꯃꯅ ꯐꯥꯏꯜ ꯇꯧꯔꯛꯄ WP ꯀ꯭ꯂꯣꯖ C 171/2022, ꯑꯦꯟꯁꯔꯅ ꯄꯤꯇꯤꯁꯅꯔꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯐꯥꯏꯜ ꯇꯧꯔꯛꯄ WP ꯀ꯭ꯂꯣꯖ C ꯅꯝꯕꯔ 168/2022 ꯑꯃꯁꯨꯡ 255/2022ꯅꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯣꯛ ꯑꯌꯨꯛꯇ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯗꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯐꯥꯏꯜ ꯇꯧꯅꯔꯛꯈꯤꯕ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯔꯤꯠ ꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯃꯔꯤꯃꯛ ꯍꯌꯦꯡ ꯍꯥꯏꯀꯣꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯑꯥꯟꯇꯦꯝ ꯕꯤꯃꯣꯜꯒꯤ ꯕꯦꯟꯆꯅ ꯈꯟꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯕꯦꯟꯆ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣꯁ ꯂꯤꯁꯠꯀꯤ ꯑꯥꯏꯇꯦꯝ ꯅꯝꯕꯔ 4ꯗꯒꯤꯅ 7 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯤꯁꯠ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯣꯛ ꯑꯌꯨꯛꯇꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯐꯥꯏꯜ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤꯕ ꯄꯤꯇꯤꯁꯅꯔꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ WP ꯀ꯭ꯂꯣꯖ C ꯅꯝꯕꯔ 161/2022ꯒꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯗꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯣꯛ ꯑꯌꯨꯛꯇꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ, ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯍꯨꯠ ꯁꯤꯟꯕ ꯆꯤꯐ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ, ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ, ꯀꯃꯤꯁꯅꯔ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ, ꯄꯥꯋꯔ, ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯄꯥꯋꯔ ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯗ MSPCLꯒꯤ ꯃꯦꯅꯦꯖꯤꯡ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯤꯡꯖꯃꯩ ꯆꯤꯡꯉꯃꯈꯥ ꯃꯩꯁꯅꯥꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯊꯤꯌꯥꯝ ꯅꯤꯔꯣꯁꯩ 94ꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯜ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯗꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯒ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯣꯔꯃꯥ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯗꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯅ MSPCLꯒꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯃꯦꯅꯦꯖꯔ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁ ꯑꯦꯟড ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯠꯁ ꯂꯨꯁꯤ ꯍꯥꯎꯀꯤꯞ, ꯔꯥꯅꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯅꯟꯗꯩꯕꯝ, DGM ꯁꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟ ꯗꯤꯚꯤꯖꯅꯔ ꯅꯝꯕꯔ 3 ꯊꯣꯛꯁꯣꯝ ꯕꯤꯃꯣꯜ, ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯂꯣꯛꯆꯥꯎ ꯁꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯒꯤ AE ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ DGM ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯃꯤꯁꯟ ꯗꯤꯚꯤꯖꯟ ꯅꯝꯕꯔ 3 ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯦꯡꯒꯦꯖ ꯇꯧꯔꯛꯂꯤꯕ ꯔꯥꯖꯦꯟꯗ꯭ꯔꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯊꯕꯛꯇꯒꯤ ꯄꯣꯊꯥꯈ꯭ꯔꯕ ꯁꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟ ꯁꯕ ꯗꯤꯚꯤꯖꯟ ꯅꯝꯕꯔ 3 AE Y ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯃꯅꯤ, ꯃꯦꯅꯦꯖꯔ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯤꯀꯦꯜꯁ ꯒꯨꯔꯨꯃꯌꯨꯝ ꯇꯄꯟ ꯀꯨꯃꯥꯔ, ꯁꯕ ꯗꯤꯚꯤꯖꯟ 11 TD3 ꯃꯦꯅꯦꯖꯔ ꯂꯨꯡꯈꯣꯂꯥꯟ ꯂꯨꯐꯧ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯊꯕꯛꯇꯒꯤ ꯄꯣꯊꯥꯔꯕ SO ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯃꯤꯁꯟ ꯀꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯁꯟ ꯗꯤꯚꯤꯖꯟ ꯅꯝꯕꯔ 1A ꯌꯦꯁꯀꯨꯜ, ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯔꯤꯌꯥꯅꯥꯒꯤ ꯒꯨꯔꯒꯥꯎꯟꯗ ꯂꯩꯕ MS ꯁ꯭ꯌꯥꯃ ꯄꯥꯋꯔ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯗꯀꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯃꯦꯅꯦꯖꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎꯁꯤꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯕꯦꯟꯅ ꯊꯨꯝꯂꯝꯕꯗꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ꯫ ꯉꯁꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 8:30 ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯍꯩꯔꯥꯡꯒꯣꯏꯊꯣꯡ ꯀꯩꯁꯥꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯑꯣꯏꯜ ꯄꯝꯗꯒꯤ ꯈꯔ ꯆꯠꯂꯒ ꯂꯩꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯍꯣꯟꯗꯥ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯥ ꯇꯣꯡꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃ ꯇꯨꯡꯂꯣꯝꯗꯒꯤ ꯊꯧꯔꯛꯈꯤꯕ ꯕꯦꯟ ꯑꯃꯅ ꯊꯨꯝꯂꯝꯕꯗꯒꯤ ꯁꯣꯛꯇꯨꯅ ꯅꯣꯔꯊ AOCꯗ ꯂꯩꯕ ꯔꯥꯖ ꯃꯦꯗꯤꯁꯤꯇꯤꯗ ꯄꯨꯈꯠꯇꯨꯅ ꯂꯩꯈꯠꯅꯔꯛꯈꯤꯕꯗꯨ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯄꯥꯎꯆꯦ ꯑꯁꯤꯅ ꯐꯪꯕ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯁꯂꯥꯝ ꯒꯣꯔꯕꯣꯟꯗꯣꯟꯁ ꯑꯦꯂꯥꯏꯁ ꯕꯤꯅꯣꯗ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯁꯂꯥꯝ ꯌꯥꯏꯃ ꯀꯧꯏ꯫ ꯃꯍꯥꯛ ꯍꯤꯌꯥꯡꯊꯥꯡ ꯃꯅꯤꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤꯅꯤ꯫ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯁꯤ ꯍꯣꯟꯗꯥ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯥ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ MN01F7793 ꯑꯃ ꯇꯣꯡꯗꯨꯅ ꯕꯖꯥꯔ ꯃꯥꯏꯀꯩꯔꯣꯝꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯊꯧꯔꯛꯈꯤꯕ ꯑꯣꯝꯅꯤ ꯕꯦꯟ ꯑꯃꯅ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯇꯨꯡꯂꯣꯝꯗꯒꯤ ꯊꯣꯝꯖꯤꯜꯂꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯅꯣꯔꯊ AOCꯗ ꯂꯩꯕ ꯔꯥꯖ ꯃꯦꯗꯤꯁꯤꯇꯤꯗ ꯄꯨꯈꯠꯇꯨꯅ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟꯠ ꯆꯠꯊꯈꯤ꯫ ꯄꯨꯡ 2 ꯂꯩꯀꯠꯅꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯁꯣꯛꯂꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯂꯩꯀꯠꯅꯕ ꯉꯝꯗꯅ ꯁꯤꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯆꯦꯟꯅꯔꯤꯕ ꯕꯦꯟ ꯊꯧꯔꯛꯈꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯅꯝꯕꯔꯅ 8730964327ꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇ꯭ꯔꯨꯀꯣꯂꯔꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯦꯔꯣꯖꯤꯠ ꯈꯥꯏꯗꯦꯝ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯊꯧꯔꯛꯈꯤꯕ ꯕꯦꯟ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔꯅ MN05A9614ꯅꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯆꯍꯤ 8 ꯐꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯂꯕ ꯐꯥꯎꯕ 7 Pay ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯀꯗꯧꯔꯤ꯫
कुमजा इंग्लिशिंग अनिगा तरागमपन एप्रिल थादगी मणिपुर लेंगाकी तोंगान तोंगान लोइसंगसिंगदा चटनाबा हौख्रबा 7 पे कमीशन असि ngasi फाव एजुकेशन एज की मखादा लैरिबा ओजासिंगना चटनाहंदना नमसिंदुना थमलकली सही तरेट फजिलगलब फावद मणिपुर लेंगाकी ओजासिंग ngasi फावबा 7 पे कमीशन फंगदना लाकली ओजासिंगना केरक हना लेंगाकी मफमदा हाइजरबसु मतम सांगना तबीदना लाकपा मरमना तंगाई फदन डेमोक्रेटिक ओइब खोंजंगसिंग संगसिननबा सेम सारे हैना यूनाइटेड प्राइमरी Teachers Association Manipur UPTAM gi Publicity Secretary Huidrom Singhaingan na thadorok pa sirul amana phongdorakli sirul aduna makha tara dun hai tungi yumbi oirakadaba mairoi sing takpi tambi badana tana COVID-19 election amadi census na singbo matam gi maru ba thogai kaya su lawduna lakli oza singbo mirai bi ba man mawong na thambi ba si oza singbo singthana de haina takoni asiguma thong si oza oiribi sing na thamoi sokna nuaiti haidi sirul aduna makha tara dun hai मतम की मतुंग इने हेनगलकलिबा पोस्टगी ममल अमदि ओजासिंगना थेंगनरिबा सेल थुंगी अवाब उबिदुना अतै लोइसंगसिंगी एम्प्लॉयसिंगुमना मानब मियेंग गिंगबिदुना मतम गसानाबा आरओपी अथुबा मतमदा पिथोकपियु ओजासिंगी वकत असि लेंगाकना ताबिद्रबदि तंगाय फदन डेमोक्रेटिक ओइबा मोंगदा मखल मखा क्यागे खोंजंगसिंग संगसिलंगनबा सेम सादुना लैरि हाइनसु सेरुलदुना मखाताना फोंदोरकली मकासा तरक पोइना तो पाव उसोई पोकपिद सिंग टेम खायरगा युम सजिलब सिंगी पता कथनबा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हायरगसु रेवेन्यू डिपार्टमेंट थबक ओइना पांगथोकलमद्रे ngasi join survey chathabada Achouba Lanjao1 thokloba yari NH 102 Imphal More lambi gi Thawal district ki manungsana lairibu usoi pokpi reserve forest area da sing temkhairaga yum sajiliba singi pata kakthanaba forest department na revenue department da matam sana khankhrabasu revenue department na thabak oina pangtholamdre reserve forest area da yum sajiliba hayeng service athagadori hairiba survey sida singa dur khunda siliba singa Achouba Lanjao1 thokloba yari forest protected area amasung reserve forest area da yum sajiliba singa si karama matamda sakhibano haibadu satellite mapping na irai line khangba yaba ngaktani usoi popi reserve forest area da sing kokthok niyam kaina yum sajiliba singa si eviction tawnaba masum jaga du da pata pisiliba singa du niyam gi wangmadani hairiba jaga si forest protected area amasung reserve forest ki area ni haina english singa ni taraga trukta matamadu da Thawal district ki forest division the forest officer oiramba sanajawa khuraijam na Thawal DC da pata singa du kaksanaba si tharam sulai hokiba sei english singa mag samapan marfuga manga da center da sasan tawram khriba prime minister Indira Gandhi na lam laijadraba singde lam pina bu akom phongdoram ki adubo reserve forest na gana forest protected area da lam laijadraba singa dugi lam pu habi wakum di yaude maduna maram oiraga english singa niga taraga trokta mafam adugi Thawal district ki DFO sanajawba khuraijamna Thawal DC da pata singa du kaktanaba ayiba sirol tharamlabasu thaba oina pangthoktabadagi eviction tawnaba honaki loinana eviction gi process loiraba matungdasu revenue department na amuhana tuan miyoi kya pata zamandari pisilamki patadar singi manungda english singa maga samapan humfu amadi maharaj buddha chandra leiringaida piramba pata singni haina puthokpa kya yauri revenue department na pata pangpi da pibi gi mohota waithau singi singdol da amasum usoi pokpi reserve forest area da pata pirga yum salami haibigi matangda ngasi nungthil Thawal DC amasum forest chief conservators yauna joint meeting ama pangthokre hayeng niyam kaina reserve forest area da yum sajiliba area sing da survey togadori amasum joint survey sida pata paira yum sajiliba kangbu singa sauna irang lakpa yari pata paidana yum saba kya sigori ningthau oirabasu reserve forest area amasum forest protected area da pata piraga yum sabiyadi hairiba jaga singa dur yum sage heba tarabasu forest department gi clearance ama logadabani adubu waithau singol gi singdol da amadi usoi pokpi reserve forest area amasum forest protected area da yum sajilibasi forest department na clearance amata pibalati reserve forest area amasum protected area da yum sajilibasi eviction tawba amadi pata cancel tawnaba DC da CE krabasu thaba oina amata paikhatpalati waithau singi maning thangma saru aduga singkham khulgi makha thangmada leiba singdum amasum JCB excavators deeper amasum hybra sijinaduna pungtum tumkhrabani marak nakpada leiba singdum amasu haujuk kothokpagi thabak yamna kana sathari panba yabade Manipur Sarkar gi
Gazette notification amagi matungina waithauksing asi Indian Forest Act 1927 gi makhada amasung Forest Conservation Act 1980 gi makhada Protected Forest Area ama oibana masidigi lebak lauthokpasi pumthing thinglibani masigi mathadi English singaniga tarakatret ki August 13 amasum sayeduma ki October taraga mathudi Reserve Forest Area da leba tarabadi mafam adu private land oigera government land oigera lebak lauthokpa yaroi haina iba Court of Manipur na direction people lekhrabani Forest Department na Reserve Forest amasum Protected Forest Area sing asi karigidamakta miyeng sangdabano sai khudingi niyam kaina lam kopsinbagi thabasi leptana hengalakli atopa pawmana lamjingba group of company gi mingda leramba lanthum sing investor sing da sinarakle lamjingba gi asset puma yolaga su investor sing gi sendol crore sahunga yankhai rom puthagadori lamjingba group of company gi maran matum punama group asigi investor sing da sinarakle haina All Manipur Lamjingba Investor Association gi President Motum Robindro na phongdokre Lanthum sing adu All Manipur Lamjingba Investor Association amasum Lamjingba Group ki Chairman Sansat Zeki Masamag yauna group asigi Board of Directors amasum Supreme Court ki Legal Authority gi miyut yauna Memorandum of Understanding khuyek pina duna sinarakibani hadi Lamjingba Group upon be investor lising taraga maga saum henman yamlaba senpa mama deposit tawkibagi manungda housing group asina investor singda pithokadaba lupa crore satruk hena wali loinana handa group asina investor singda sijinarakiba lanthum asi sarang lupa crore saniga yankhagi ni thoiromni masina investor singi sindoldi singba konaroi dori hari Lamjingba Group of Company na group asigi investor singda sinarkiba assets amasum liability singa dugi manungda Lamjingba Management Services Private Limited Lamjingba Dairy Private Limited Lamjingba Cape Service Private Limited Lamjingba Times Private Limited Lamjingba Hospital and Medical Research Institute Private Limited na singba madi Lamjingba Group ki Chairman Sansam Zeki maki loina bemadi atopamiyoy singi mingda leba tungan lafam singni hiramasiga mari leinana Rims Road ta leba Sayon gi office ta pawmi singu na bamada All Manipur Lamjingba Investor Association gi General Secretary inautun laiprakpam na haki Lamjingba Group ta thamliba investor singi yamlaba senpamasi laukthokpa yanana bagdamak association asi CM duna Lamjingba gi chairman board members sing unaduna kana hunaduna lakhi hawkiba Mars kungani pa da investor sing Lamjingba gi office ta thumjinduna lamthum khudimak pibina bahki maduda Lamjingba Group ki maikedi thaudang lawba ngamba miyoi thukpira u sinaragi haina acknowledgement pikhi makha tabu oina thasigi kungama thoida Lamjingba gi Chairman Zeki Masama amadi Board of Director amasum Supreme Court ki Legal Authority singi mihut yauna New Delhi gi Lila Palace ta leba Kailas Colony gi Business Center da Lamjingba Group ki asset amasum liability khudingmak investor singda sinarakhi Lamjingba gi property sing asi investor singna karamna sijinagadagi haibagi matangna investor khudimangna suggestion pibiyu haina sumana makha phongdokhi Pawmi sing unabada sarugya ke be association asigi President Motum Robindro naki investor singna Lamjingba Group ta thamkhriba selya masi phangnana bangasi phawo honaduna lakpagi mathakta saruk am oina Lamjingba Group ki lanthum kadaida kari leiri haina thiduna lakhi loinana lengaki mating yauna investor singna sangchilakpa khongthangdagi Lamjingba gi property khudimak sinarakhibane adubo property sinarakli haiduna investor singna tumina laisingadaba nate makoina pirakriba lanthum asi kadai phau summi natragna sumde haibana singbu sing makhatana investigation chatakigani investor singna Lamjingba gi lanthum sing kadai phau summi haina thijilingai manungda Lamjingba gi staff sing sijinakhini loinana lairiba board director sing su resign tobagi wafam thamkhiroi makoina pairama department sing makoi yauna thigatragadi khangloidaba maramna makoi gi punna sathamina higini sinarari be assessing asida sithaba yaurabasu investor singna khangbasing puthokmina duna thijinmina si loinana lanthumna amadi company sing asi makhatana sijinana bagidama investor singna pawtak pibiyo masigi matana investor sing yoeba mi phamamasu athubada pangtholagane amadi punna khanamina si haina sumangna makhatana phongdorakli Incident mirror na thagalakpa yamna thajaningai oiriba atopa pawmana footballer yang oiriba miyoyani khak taijang village ta halamna heri ngarangi ayu anganbada Myanmar gi Tamu district ki manungsana leiba taijang village ta hairiba young footballer
ani asi sina phangkhibani hairi aduga admin is the mirror CNAs dagi phangba information gi matungina hairiba youth ani asi naha ani asi gi masak mami khangmangamle amana sonmin thang kawi amana thang gin kawi so hairi makhoi si innocent civilian ni haina spali aduga admin is the mirror CNAs dagi phangba source gi matungina di hairiba laikhidraba haksang singsi half naked taijang amasum Phailan village ki lonabada phangmane so hairi loinana makhoi gi head amasum back ta bruise mark khrasu leiba thengna rakhi hairi aduga taijang village hairi basi Myanmar gi upper Sagaing region da located tawne hairi aduga hairi ba village asi Tamu district Myanmar gi Myothit sub township da fall tawne aduga hairi ba taijang village asi Manipur gi Tenapol district ki Sabol village ki mai opposite ta leiba mafam mane haina su pawks na makhatana phongdorakli aduga hausi ko inani mem pawks matang se lusinjarage amasum pathok sagi rusoi ki balan ki biawr su mem na figani amasum matam ge maroi bi pawks sing su mem da lepa leitana update pizara kai na channel sigi mai ke digi mem na thamjari and thank you